ka. Edi samtani bisinga tibralan samne thangtane mani kauna official bebe sarkari ঘোষণা মাখাইনাই Makhwainai chalinai. Edi sanar kadala jati tibralan samne thangtane sini mani kauna official bebe sarkari ঘোষণা মাখাইনাই long live UIPFT long live Sigla chalai basakha Sarnai matha basakha mani kauna official bebe sarkari ঘোষণা মাখাইনাই Makhwainai. Edi sanar kadala jati tibralan samne thangtane ai ke chabai chalinai Chalinai. ai ke chabai Chalikha. Edi sanar kadala jati tibralan samne thangtane sini mani kauna official sarkari ঘোষণা Chalinai. ai ke chabai Kagama daftar tamani besinga siglarane dapna siglarane job lanane bagai sarkari thane sundabi nark arini bil ka chaita mane apna dati apron ma khainai Makhwainai. ai ke chabai chale nai Chalinai. ai ke chabai chale kha Chalikha. UIPFT long Long live. UIPFT long ঘোষণা ma khainai Makhwainai. Kokborok kauna official babe apna ঘোষণা ma khainai Makhwainai. edi samnar ka dala jati pralan samna Chalinai. ai ke chabai chale kha Chalikha. ei sini manthana ke banera na chini hawa tani 19 September 2020 ini Salo Sung ATISA Youth IPFT Central Committee Tai Khumulwng Division IPFT Joto milimune sung khansa ke sung dini kaisa sitting demonstration khaika Salsani Bagwi ini sung mul karon sitting demonstration asumani karon ke abongka inclusion of Kokborok in 8th schedule with English script. We established a university, medical college, B.Ed college, degree college. Number 3, construction and installation of Maharaja Bir Vikram Kishore Maniko statue. 4 number, town committee bill in TTADC. 5 number, filling up ST vacant post. Omunatuino, sung ATISA botanayo reka, ta youth IPFT robo. Borong ni memorandum no, borok submit kaya. Sung Chief Minister, Deputy Chief Minister, Tribal Welfare Minister, Revenue and Fishery Minister, Education Minister ni thani sung sini demand blaino sung yafarka. Dini obuno sana kok layo sung Kokborok no 8th schedule sung Ruman script by Khlainani hne kabang ma commission khajaka, charta commission khajaka. Aboni bisingo finding ka 70.3% noti prasarok abono sajaginai ba siwina kha je Kokborok no English script by ba Ruman script by baksa Khlainani baginai hai apano tabuksa jora abono phop jaginai agini simi CPM ni amal 25 বছর অন্তর জরাতই 15 phop jagai phaikya aboni bagino tabu new government je IPFT BJP sarkar no abono koimu nongni bisinti pano obo Kokborok no sungno kaisa secretary side Ruman script by sung Khlainani bagai tamoni ingka sung Kokborok by judi no Ruman script by ke sini kok buliwo tai sanani bo bilaino kalai aboni bagai nai no joto prefer khlaikya tiprasa je hayungo je puri tongnai ba sikrung intellectual Kokborok no Ruman script by hinkino laino best ngake sung number 2 tong university je university sungnu khangke general area wo kabang ma jaga wo tabo ekta duita tinta ama hai jaga wo rejakha central university snami rejakha pia ba large section 12 লক্ষ tiprasa je TTADC area wo tong mani tabuksa boneno TTADC area wo kaisa pano university setup kai jagya ko sung blaino nangi tongo pia ba sung nai khangke sung rural area wo kuno nugya je unoti ama hai puri lakha khlaijakna institution jotono general area mamang ngake medical college sung blaino nangi tongo TTADC area obo B.Ed college degree college sung mamale mangkha TTADC area wo kaisa abo Khumulwng degree college abo graded college ya buini high school ya buini klaijak professor shortage assistant professor groi o jaga wo haino lagatir hain choli lai tongo aboni bagino sung demand khlayo je urban area wo je general area wo ama hai unuti ngi tongmani sino TTADC bo ama hai kino unuti khlainang tung joto borong homan ngakai sungno bo homane bisingono sungno bo nasingnang tung ngake te kaisa construction Maharaja ni mang thongkaina ni baginai sung
demand blair ya farka tamoni hinna ba Maharajani Mangthong Kajia Kari Surya Sen Freedom Fighter Surjo Sen Bai Khudram Bosuni Buskango was in the place entrance gate Kaikya Sengabono Kuno Bada Kaya Pia Babini je gate Gana was the founder Maharaja Bir Vikram O Hayungno Oba O Hasteno O Tripura Dofa Kingdom no Rule Klaitanka Abono Kaisa Kotorma Bini Kahini Babini Khailang Mane Akokno Sinani Borok Saimana Ningakabini Mangthong Kaijana Nango Aboni Bagino je bini great tales sajangnani baginai bini mangthong buskango kaya ningthung tai number 4 tongo town committee bill sung joto jagano naikangka saimano general area o sung naike saimano koile sohor hai udaipur hai agartala khairpur tabo kotor tebo ayengo angko naikaka dharmonogor naikangka borongni jotono municipality corporation ngai nai jotono town committee koto ngai thangbai kya bongni bazar hojar bo blaino koto business Khlainani bo sujog ngbai kya gari gura bebangno thangnani fainani jotono sujog ngbai kya phia ba sinoraka kaisa pano town khlaijagya ko tini TTADC ne headquarter Khumulwng hene kaisa tongmani se abono suno se senam jagya ko taubo gusna jagya ko abo town hene taubo bazar chikon sacha sungo jagao kuno mungsa unuti khlaina kre kuno funding fainai kre amoni bagaino sung government no sini je buskango je khlaitai tokmani sini o gobangma tongo junal tongo block level tongo market tongo sini o TTADC area o oma haikobama jompui takarjola Khumulwng Kokborok ambasa tebo ompi hai am hai jagaroko tebo gobangma tongo ama hairongno town daktino busna khlainai sung a bill no pass khlaina ningthung tai kaisangka je ST backlog chakri kebagma borok mayangai tongmani ST bises bag sung thanai bo kango sungnupa sung ST sini reserve tongkhano a reserve no supungya wino hain dairo ama hai backlog ro kebagma tongo ama hai rokno khobjangmang 25 বছর অন্তর tabuk sinoro 16,000 ni above tabuk chakri maya klaijak tongo bekar somossa tongo tabuk kebangma sini tiprasano bismo Poria hampano motamuti singbo motamuti intellectual ngai paika pora lekha angka degree kebangma post tongo PGT porinai tongo engineer doctor tongo hayapano borongni kuno mungsapano khlaimani ba chakri khlainani kuno groi tamoni hinba sini o je chakri je kuta abu kholopjakman tongo aboni bagaino special drive mani bisingte sini o chakri rok buskango abuno sumana ningthung angka abuno sini 5 point Sengobo seng ATISA Youth IPFT tai local IPFT division sitting demonstration khlai seng sorkarni thani Tripura government ni thani nai seng request khayo abono daktino implement khlainai joto tiprasa hamkraini baginai abono hamri khlai resitung nai ke taisa ang sanamu sungo sini oro tiprasa MLS tongo tai IPFT ba BJP seng abono request khayo tai bini thani khulumo norok no ang koina ni musungo sini ATISA Youth IPFT te Khumulwng division ni bisingte norok judi no sungo nai tong khaka obuno sini thanai phainai assembly o obu opokno tisanangthung kebo phano obuno tuine oppose klayang nangthung karon nongko obu tiprasani manthai tiprasani rights obuno tuine sini tiprasani bobishot a dimano ang place klaijani bagaya ang kobugoi nargo tai obuno judi no khorsa ba kebo phana MLS obuno oppose klaitong khangke sung sarapar lokho tiprasa nije majra bini thago sago klainai tai sung buskango bini against sung agitation movement klainani baidyo tangnai hambai jotono मानिकौना ऑफिशियल भावे सरकारी घोषणा मा खाइनाय Khhlainani एडिसन नरका दला जति प्रलय सामना